Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza wowe udahwema kubana na radio televiziyo n'uru ya Mashariki hamwe n'umuco wa TV. Warakoze guduhitamo tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Namakuru mugezweho nanjye umushakamba Maurice mfatanije na mugenzi wanjye Sentama wirute. Twiriwe neza bwana mushakamba, namwe mwiriwe neza? Yego natwe twiriwe amahoro rwose. Ariko imvura yakomeye rero. Imvura akarere kose yakigabije. Yakigabije ahantu hose rwose, ahantu umuntu wese uri kuvugana nawe ariko kubwira ko imvura imeze nabi ndetse n'ubu turi gukora navuga ngo nibwo itangiye gutonyoroka ariko n'ubu ishobora kudutungura. Niko bimeze n'ubu hano iracyajojoba irimo. Ntabwo irahita neza ariko n'ubu umuntu yakora ntabwo byatuza gukora cyane rwose. Wamenye ibyabaye kuri FARDC ahantu bita Irubero uvuye muri centre ya Rubero ko ibirometero bikeya mayi zitazwi ngo zabahondaguye zabafashe zibambura ibikoresho byose bya gisirikare zibasigira imodoka barimo ntawe zishe zabatwaye imbunda zabatwaye ibiki byose irangije zirigendera. Uburiya nyine n'ibindi byose bari bafite n'amafaranga byose babitwaye. Byanakurikiye n'ibihuha ngo M23 ifashe Butembo. Yabiriya n'ibihuha. Abakongomani bari bagira ibihuha bidasanzwe. Ibihuha by'abakongomani. Reka twinjire mu makuru yacu y'umugoroba. Ariko mbere yuko tuhinjira Yego. Nyibutsa hajya Butare nahoze numva bombo n'ababeshya ngo bango wazarendo ngo yayifashe Butare iri. Oya. Butare hari ebyiri. Hari yo muri Rucuru hari hafi ya za Tongo, hari na Butare yo muri Masisi. Niyo muri Rucuru bari kuvuga. Iyo bavuga niyo muri Rucuru kuko ni bari abasigaye hari hagati bya bintu by'abikorwa ujya wita amasuku. Yego. Harimo bakora amasuku hariya bamaze iminsi babirukankana babakinagiza. Rero bimwe byabo barakabya bagafotora bakagira bate bakavuga ngo bafashe nta mbaraga zo gufata bafite rwose. Ntazo pe wafata uzengurutswe. Sicyo kibazo atari ukuvuga wenda ngo ni umurongo umwe, hari ukuntu umuntu yakuzenguruka genda hamwe azengurutse ugasanga hari abantu bari inyuma ye. Ariko hariya siko biri barimo hagati. Yego. Barimo hagati urumva kuvuga Bwito ukavuga groupement ya Bwito ukumva M23 bageze igahira. Niyo wacika umuntu uri muri Bwito sinzi aho wahungira. Mbese bazagira ibindi bazajya Kibirizi bajya Biratangaje nyine nuko babikora ngo binezeze. Nibareke ibinyoma rwose. Nibareke ibinyoma. Yego. Dukomeze noneho n'ingingo z'ingenzi. Ingingo rero tuganiraho turaganira kuri Pinga. FARDC n'abayifasha bakomeje kuharimbukira. Ibi bya Pinga rero bwana mushakamba barabivuze abantu batugira abanayubu. Yego. Ariko noneho nifitiye gihamya y'umuntu waho uhibereye uriyo arimo ahunga. Yanyihereye audios. Yego. Turaza kuzinyuzaho abantu bazumve noneho bumve ko Pinga tutabeshya. Buriya ahantu intare za Sarambwe zageze bajye bamenya ko byarangiye noneho igihe cyose nta mu FARDC ugaragaza n'ifoto. Yego. Bajye bamenya ko ubwo byarangiye nuko nyine tubivuga abantu bakabihuza n'ibyo bashaka bamwe bagahakana ku bw'impamvu zabo ko n'abadukurikiye rega harimo aba hafi inkoramutima za FARDC zigomba kugaragaza ko tubeshya kandi mu by'ukuri tutabeshya. Icyo baba bashaka nyine barwana hose, barwana mu itangazamakuru bakarwana ku rugamba, ikibazo nuko hose batsindwa. Yego. Indi ngingo rero ya kabiri tuzavuganiraho. Yego. Sake yabaye sake bwana mushakamba. Sake irimo iratwara FARDC ku bwinshi n'abayifasha. Igatanga n'ibikoresho.
cyane, itanga n'ibikoresho, kandi harimo haragwa abasirikare bakomeye ba FARDC. Uyu munsi ngira ngo ejo haguye umukoronere wa polisi. Yego. Turaza kubiganiraho ibya Sake. Ikindi tuza kureba nuko M23 yavuze ku mbohe zifungiwe i Kinshasa. Yego. Ushinjwa kuba abanyamuryango bayo. Nabyo babivuzeho bwana Mushakamba. Reka tudatinze rero tujye Pinga. Yego. Pinga ngira ngo abantu bamaze kuhamenyera, hari n'abibaza batese Pinga ko idafatwa. Ariko Pinga tubabwire yarangiye kera. Turabivuga bagavuga ngo ayo makuru mwayakuye he? Sinzi, reka tubiganire, ariko turaza kubashyiriraho audio y'umuntu uri Pinga. Hariyo atariyo kuko arimo arabundabunda arihishahisha, arashaka guhunga ariko ntabwo bimworoheye kuko ari amashyamba. Arajya abwira abantu imisozi yaho, ababwire aho yanyuze aho ARCM 23 iherereye, ukuntu bimeze byose arabitubwira. Yego. Dushyiraho audio cyangwa dushyiraho audio tugende tuyumva unayisobanura kuko iri mu rurimi rw'igiswahili. Yego. Reka tuyishyireho. Yego. Okay. Mtuka kwenye hiyo audio kutoka mtu mwenye aliongea ya maana sana. Wakongo aravuze ngo okay ngo ibyo ari byose aho iyo audio yavuye umuntu wabivuze yavuze ibintu by'ukuri. N'indi audio yavugaga ari gusubiza. Yego. Mwana tutaki tunakuwa naongea vya vita, ni kusema tu ni issue ya upendo wa Kongo wetu. Ati abakongomani ntabwo tujya twemera, tujya tuganira iby'intambara gusa kuko dukunda ubutaka bwacu, ariko ntabwo tujya twemera. Shiba Kongomani meka tushote mikono tu yuzi. Ati twebwe abakongomani yaba twemeraga twakabaye twaramaze gushira twaramanitse amaboko. Bajikamatie unaongea ni kweli. Mimi niko Kalembe. Ati twakabaye twaramanitse amaboko tukareka bakifatira. Uri gufata ibice nkuko bagenda babifata. Aravuga M23. Tugende Karembe ndi Pinga. Niko Pinga hapa. Ati niko Pinga. Ati nilitoka Pinga Musantre nikafikia mgambo ya mazingira nataka. Ati gendi Pinga na nibeshe ndi Pinga. Ati nambukiye mu ruhande rugana muri Masisi. Bushimo. Ati aho bita ku Bushimo. Ubwo abantu batembereye Pinga bose barahaza abantu bita ku Bushimo. Yego. Ku Bushimo rero ni igice cya Pinga. Uriya mujyi wa Pinga ni igice giherereye muri Masisi. Kumwe wabitubwiye hakuno y'uruzi. Hakurya yarwo. Kuko urumva ARCM 23 yamanukiye mu ruhande rwa Warikare. Rugenda rugarurwa n'uruzi rwa Mweso. Yego. Ubwo urumva rero Bushimo uba wambutse uruzi rwa Mweso wagiye mu gace ka Masisi. Ariko hose ari Pinga. Aravuga rero ati niho ndi, reka umwumve dukomeze twumve. Ngambo ya Masisi ni Bushimo, ngambo ya Warikare ni Pinga Centre. Ati agace ko muri Masisi bahita Bushimo, naho agace ko muri Warikare bahita Pinga Centre. Mu Pinga Centre hauwezi ona hata mtu mmoja. Ati muri Pinga Centre ntushobora kubona n'umuntu n'umwe. Watu walikimbia na risasi ya kushika tamu mwingine, na risasi ngali ku 20 km watu wakakimbia. Ati abantu birutse kera batangiye kwiruka nta sasu riragera mu mujyi. Isasu rikiri ku birometero 20 bari baramaze kwiruka. Ubwo
byumve ibirometero 20 nihe bwana Mushakamba kuko twagendanye ruriya rugendo kuko kuva Ikarembe kugera Ipinga harimo ibirometero bigera 35 Bumva rero niba bari bageze ku birometero 20 bari bagisohoka muri Karembe bakomeza berekeza Ipinga. Yego bageze muri za Minzenze. Reka Minzenze ni kure. Minzenze ni kure. Yego dukomeze. Tukakobdishe wageni tukavukia mngambo ya Masisi mpaka Senje Kwetuko mpaka sasa watu ya huku wote walishaenda wenyewe viko mwingine wa kutoka Kalembe. Ati twebwe nk'abashitsi muri aka gace Bwana Mushakamba uyu ni n'umusirikare. Ati twebwe babashitsi muri aka gace turi aha ngaha ati abakiri hariya Pinga nabavuye Karembe. Nabavuye mu bice bya Karembe. Minjenje Peti Burayi maminiko ya mingi sho Burayi wenye mwingine wote viko Nyabyondo Masi. Ati aba mu mujyi bose wa Pinga bose bamaze kugenda bageze Nyabyondo guza hariho muri Masisi hafi na Masisi zone. Nyabyondo bujya kugera kuri Masisi. Ni kure rero na ahantu abakoze urugendo runini Bwana Mushakamba. Yego. Urumva ko uyu muntu arimo aritangira ubuhamya. Matuma. Ati abandi bagiye Goma. Manzuru ni barabara kuna watu wanapita mtoni. Hata juzi kulikuwa baraje Mosa Kasikila na shuka. Ati ahangaha ejo bundi. Igihe Kasikira uramwibuka wa mu general. Ngo wari ugiye kurwana hariya ngo akubite ngo M23 kuko bamurata ngo niwe yishoboye. Ati habaye ikintu cy'igitangaza habaye gufunga inzira igihe cya Kasikira aza. Ati ntawemeraga ko umututsi yakwambuka. Umututsi avuga rero buriya M23 bayita abatutsi. Ati Kasikira igihaza ntawe ari kwemera ko umututsi yambuka. Reka dukomeze. Umututsi alitoka pale Peti na Kwetuko ni 10 km. Ati umututsi yavuye hariya Ipeti aza aho turi ni mu birometero 18. Traizo ilikuwa habayeho ubugambanyi. Urabyumva? Habayeho ubugambanyi reka wumve ubwo bugambanyi bw'ubwo aribwo. Watusi bakaweza pita mu mayi bakavukia ngambo Masisi na kubalika. Abatutsi babashije kunyura mu mazi ubwo ni mu 23 avuga. Babashije kunyura mu mazi bambuka berekeza mu gice cya Masisi. Kamata ile mulima na kale kajina tisa inje kwebiko. Ati baraza bafata umusozi uri hejuru ya Pinga ariko mu gice cy'Imasisi. N'aka kanya mvuga niho bari. Baraje bafata ku gasozi n'aka kanya niho bari. Komeze. Tisa inje kwebiko watu kuna chipakula. Hivi na si hapa tunatanja waza kisha kutoka sasa juu. Mwingine nanja kuwa na boga juu watu liko wanaenda na lisasi mwa. Ati ubu ngubu natwe turishaka ukuntu twiyarura. Twigendere. Ati hano mu mujyi batangiye kugira ubwoba abahari. N'urusasu rumwe rwatuma biruka reka wumve. Sasa ni ku 10 km saa hii mwingine kila mtu anaenda. Ati amasasu ntabwo yigeze avuga hano iwacu ahangaha turi. Ati amasasu yavugiye ku birometero 18. Tari abantu batangiye kugenda hano batangiye kugenda kera. Hivi hapa mu 3 semaines 3 semaines na shit tukiwa tumia kujenga kilalo tutajipakula.
ati ubu ngubu natwe mu byumweru 2-3 natwe tuzaba twiyaruye. Amuri ya mwingine njoo tu. Ati nta rukundo dufitiye umujyi wacu. Vitu viko modeli kwa kutana mkongomani anapata rushwa. Ati ibintu uko bimeze urajya kure ugasanga umukongomani yakiriye ruswa. Nasikia kama mwalipana njoo alipatia $10,000. Ati numvise ko umuntu watanze inzira wahaye AFCM 23 inzira bamuhaye $10,000 ntabwo byoroshye. Ni muhutu. Ngo ni umuhutu. Yaramushakamba hariya rero hari ikibazo rwose. Ngo ni umuhutu wabikoze. Kutumika na bahutu ngo nakutraire tusana. Gukorana n'abahutu ngo barimo baratugambanira cyane. So usemaga tukako au tatuwa kajitu liongea ngo tujye tuvuga ukuri nibashaka bazatwicire ko twavuze. Niko naongea sasa na sauti nzima na yao mbele kuna nyesha. Ati n'ubu ngubu ndimo ndavuga n'ijwi riranguruye kuko nzi ko imvura iri mibi. Arumva nta wamwumva aho hafi. Weni kwa wezi nisikia ne. Ati ntibanyuma abahutu biko natutraire tu atumika na bahutu. Ati gukorana n'abahutu barimo baratugambanira. Ndio natutraire. Rai ventura banakuya biko naonesha manjia ni wale wakarani wasoma mambao ndio washa. Ati M23 irimo iraza abayihinzira abayereka inzira ni babandi babakarani bikorera imbaho. Nibo bereka M23 inzira aho yanyura. Acha batilia mamire ma defense banaonyesha manjego banaweza pita cyo kwegeye. Nijwe ati bamara noneho gufata ahantu bakabashiriraho inzira yaho banyura kugira ngo bagende. Biko Goma banakoga tunaongea bichabayuwe nyiko. Ati abari Goma baganira ibyo batazi. Ati ubizi neza nurahanga aho bibera. Anakoga na hiyo station bisigo naenda njo kweli. Bahutu bakarani basoma mambao yuko kwetu kunje kwa bombao kunje kwa bombao kunje kwa bombao. Ati babandi birirwa batwara bikorera imbaho nibo batugambanira. Wale wasoma mambao bakarani wa bahutu ndio yuko natumika na yeye tunakobonisha majia ndio kama mtu mwingine. Kesho yake mwingine itanguka mage itanguka kila mtu ashahidi sitanguka juu. Ati buri wese yamaze kumenya ko uyu mujyi uzafatwa. Nta kabuza. Ile kilalo ya peti walikuwa nasema viko bloke pale. Walikuwa chimbula manyumba, wanaingia manyumba, wanachimbula mandake ndani. Ila fali waichome waletare ilikuwa ya kuchoma. Walishavuka ile kilalo washavuka. Ati kile kiraro cy'ipeti cyambuka. Ati bari baravuze ko batazacyambuka batazaharenga. Ati bari baragumye mu mazu bacukuramo indaki. Ariko ubu bararangije bamaze kuhambuka. Bavuga ni M23. Kia mungambo ya chini maki hapa biwa kosa kama 15 km basha bemborde mu bindimo. Bamaze kurira mu misozi. Twarafashwe twarabohoje. Jo kweli ule wanaongeza audio antukana ile ya. Ati nukuri uwo ngo wavuze muri audio yavuze ukuri. Komantere tunayaka gamisho tuko huko ngambo za wapigana mimi tunanyamaza na utana. Ati tumenya byinshi twebwe turi ahangaha aherereye aho barwanira nuko twicecekera. Ata useme ndasema ndu mweniko naambia tuza tanga nitara ni bongo. Tise ndavuga uwo mbwira ni uri bungambanire. Ndo tunautanaga umanyamanza maiko au tasema mimi tunajua makwezi za mimi. Ati turaceceka amakuru kacecekana ariko tuzi ibintu byinshi. Tuko na wazalendo kuna gouvernement wazalendo pile wao wanasema tocha tete sodaji tuko tunakufa. Ati hano turi hamwe n'abazalendo.
abazarendo turi hamwe na leta, abazarendo nibo bajya bivugira bati ese ko dupfa tureke iki gisirikare tukivemo. Atupokea keme ntabwo duhembwa, bapiga masasi mbili anapokea kama ati ntabwo duhembwa, atari ku musirikare wa guverinoma iyo arashe amasasu abiri baramuhemba nakimbia akaniruka iyo bayakubise. Akashika mamaji tushavi mimi akose njoo vita ya 3 hii andiko ngapo. Ati ni intambara ya 3 jewe ndi hano aho barwanya Ngambo za huko na yaba mingi tunanyamanzaka tuna dozi. Ati tuzi byinshi ahubwo turicecekera n'ibyo ugiye kuvuga ukavuga uziga. Uricecekera kugira ngo utaza kugira ingorane runaka. Ati nibyo muzaza, nibyo ibyo uvuze. Baramushakamba ngira ngo bamwumvise. Namwumvishe rwose yashize ukuri. Ngo n'abadukurikiye bamwumvise, noneho reka turebe ubu pinga iriho. Pinga ntabwo iriho niba imisozi yose iri strategique batayifite, ifitwe n'intare za Sarambwe. Yego. Kandi uriya wumvise ko arambiwe gukomeza kuba mu kinyoma, hisemo kuvuga ukuri. Yarimo aravuga ukuri ati n'ubu ngubu ngize amahirwe ni mu mvura, kuba ari mu mvura nta uri bunyumve reka mvuge. Ati n'ubundi niwo batugambanira. Ati baratugambanira. None ati umujyi niyo waba utarafatwa n'ejo bundi wafatwa kuko byanze bikunze. Ati ikiraro bamaze gucyambuka bageze mu gace ka Masisi. Kuvuga pinga imiterere yayo hari igice kimwe kiri muri Warikare, ikindi kikaba muri Masisi. Muri Masisi rero niho haba bya bitaro twavugaga, niho haba amashuri, niho haba iki gutyo. Noneho muri Warikare hakaba cya kibuga cy'indege. M23 yateye iturutse mu ruhande rwa Warikare. Yego. Kugira ngo pinga irangiremo nuko ifata no mu ruhande rwa Masisi. Bivuze ngo rero urumva ko imisozi yitegeye, imisozi yo muri Masisi yitegeye kare gace ko muri Masisi aritangira ubuhamya ko bamaze kwigeramo. Birumvikana ko wambutse amazi yayambutse avuye ku kibuga cy'indege. Birumvikana. Hanyuma noneho ikindi umuntu yakwibaza ahangaha, ibyo avuga bya ruswa bwana Mushakamba, buriya ahantu haba haka umuriro w'isasu kuriya wajya gucirikanwa n'umuntu ruswa ute? N'urwitwazo ntabwo haburamo urwitwazo. Birumvikana cyane ko wumva ko barimo ibice, bamwe basaba n'abahutu, abandi abandi ni wazarendo, abandi barahembwa abandi ntibahembwa. Icyo gifite ikintu gisobanuye. Ikindi bwana Mushakamba, niba bibaye gutanga ruswa kugira ngo ufate ahantu, buriya guhera Cyanzu na Runyoni ukamanuka ziriya nzira zose ugafata za Kabindi, ukafata za Cengerero, ukagira hehe za Rangiro, biriya bice ukaza ukagera za Rubare, ukagera Rucuru, ukazagera Minuka Kanyabayonga, ukinjira za Kirumba, ukamanuka iriya nzira ya Tongo, ukaza ugafata n'ibi bice bya Masisi byose, hari ahantu ugiye utanga amafaranga bazayakura. Ahubwo se wangira ngo ntango bayarusha abo baba bayaha. Nibyo rwose. Kuko FARDC ifite amafaranga, niba bafite amafaranga bishyura abacanshuro, bakagira amafaranga bishyura abarundi, bakagira amafaranga bishyura Sadeke n'abandi, ntabwo M23 udufaranga twayo baba dukeneye. Ibyo rwose. Cyane ko bakeneye intsinzi, iyo batsinze Kisekedi bishyura cyane. N'uyu arabyivugira. Arabyivugira ati barasudusasu tungahe. Noneho bakahembwa twebwe tukagumira. Ahubwo ari ni amayeri menshi ya M23 birangira babuze uko babisobanura, bakavuga bati yabayemo ubugambanyi cyane. Rero pinga rero yabaye rumarangabo. Pinga yabaye rumarangabo kuko usibye n'ubu majoro hari majoro wapfuye waruhagarariye, waruyoboye abasirikare bari pinga b'abahibu. Yego. Bwana Sentama ngo baraye bari muri operasiyo yo gutema ibiti n'ibihuru. Yego. Kugira ngo binjire intare za Sarambwe.
ariko ku bw'ibyago byabo basanga intare za Sarambwe ziri maso, ubundi zirabarimbagura. Koko nituvuga ngo kurimbagura abantu babyumve, ku buryo ntawabashije kurokoka, harokotse bake. Ari naho rero hakubitiwe uwari ubayoboye. Ubundi amakuru yemeza ko 21 ako kanya mu masegonda nk'ayo guhumbya bahise bapfa. Yego. Uwitwa Major Brave wari uyoboye batayo ya 3 y'abahibu, yari ivanzwemo na Anaconda ndetse n'aba Crap. Ni ukuvuga ngo bari bakoze batayo cyangwa se bafasha abasirikare b'intoranwa. Yego. Abari bo bategura iyo operasiyo, ariko basanga intasi za M23 zamenya amakuru, ubundi babakoramo koko barabica. Koko nawe urabyumva nyine, iyo usanze umuriro wari ushishiye umuntu umuriro, haraho gutwikisha ukumirwa. Yego. Nuko byaje kugenda. Abasirikare b'u Burundi bari muri biriya bice ngo bashize, ngo ni abadede. Abasirikare b'abadede bari hariya bashize. Abadede bo ngo barangiye rwose. Sibo gusa rero, ubwo n'abandi bagenzi babo. Ariko urumva impamvu tutari kuvuga Wazalendo, wumvisha uriya mugabo ko avuze ati zo ziri kwirukanka nta kindi. Yego. Wumvise ko umutangabuhamya yivugiye iby'aba Wazalendo ko bo rwose ari ukukina igitsi. Bwana Mushakamba, abantu batazi imiterere ya Pinga ntabwo babyumva neza, ariko kuba AFCM 23 iri mu misozi ikikije Pinga iherereye mu gace ka Masisi, ibi bintu bifite ikintu bisobanuye gikomeye kuri Pinga. Bivuze ko Pinga rwose ntayiriho pe uyu munsi ndabibona. Nunavuga uti mu misozi yo mu bice bya Masisi, bisobanuye ko iyo mu bice bya Warikare yo habaye nko mu rugo cyane rwose. Ibyo rero ku muntu wakurikiye amakuru y'intambara kenshi, ku muntu uzi urugamba, bisobanuye ko Pinga rwose ari iy'intare za Sarambwe, kuko buriya umuntu ufite imisozi strategique niwe ufite uwo mujyi. Niko bimeze. Ndumva niba nta kindi twava kuri iyi ngingo, reka dukomeze. Haba Pinga haba Sake hose ntabwo byoroheye FARDC Bwana Mushakamba. Yego. Ni Sake naho ngo birakomeye. Nibyo birakomeye. Witwa Colonel de Police Kakoma Dieudonné, intare za Sarambwe ejo zamurabye ivu rwose, ziramukubita amasasu aramukomerana, baramwirukansa bajyana mu bitaro. Bageze bamenye baramugejeje mu bitaro kuko kavuyemo. Bwana Mushakamba, iyo uvuze ko murabivu, mu bantu badukurikira hariho bamwe b'abadotcom ntabwo bashobora kumenya icyo kinyarwanda uvuze ngo gisobanuye iki. Ni ukuvuga ko bamurashe bakamurasha mu cyico. Yego. Yahita apfa. Yahita apfa rwose. Abanyekongo babyutse batabaza. Yaguye kwa muganga. Yego, yaguye kwa muganga. Yaranakomeye buriya, nubwo ari umupolisi, ariko nawe mu basirikare yarayoboye ibice abasirikare cyangwa se abo bari bafatanije kurwana muri biriya bice bya Sake na Mubambiro. Yego. Urumva ko ni umuntu utoroshye. Mushakamba, reka iki kintu kuba abasirikare abapolisi bakomeye barimo bagwa Sake, reka tugihuze n'ubwoba buri Goma. Mbere yuko tugera i Goma, yego, nuko intare za Sarambwe zasenye ibirindiro bya FARDC byari Mubambiro. Yego. Bikarangira FARDC zihungiye mu kigo cya SADC i Mubambiro. Yego. Intare za Sarambwe rwose zabinjiriye, zirabakubitagura, zirasenyagura, ubundi zitwika imbunda izo zidashoboye gutwara, zirigendera, abandi bakina igitsi bariruka. Yego. Bahungiye Mubambiro muri MONUSCO. Bavuye muri aho bari aho basenye, bahungira muri SADC, ubwo na MONUSCO hose. Bahungiye muri SADC. Yego. Ariko SADC mu minsi ishize baheruka gutwara imirambo y'abasadek Bwana Mushakamba. SADC zo zarashize cyane cyane bo muri Afurika y'Epfo.
sadeke zarashize ari nayo mpamvu zafashe umwanzuro wo kutazongera kurwana ngo zizaza zirwanira mu bifaru. buriya ntabwo byaba ari byo byanatumye bagabanya urwego rw'umuyobozi wabo kuko bayoborwaga na generale, yego, nyuma bahita bazana koroneri. kuriya ni ukwikura muri operasiyo neza gake gake, ni ukuvamo bya gipfura mu kivandimwe. buriya ubutaha bazahita umuyobozi azaba majoro, ubundi abe kaporari, ubundi abe kaporari, ubundi bashyireho na roko defense niba bazigira cyane rwose. buriya amafaranga ya Gisekedi bayazi. ntabwo bizoroha, iriya ntambara irakomeye bwana Mushakamba, iriya ntambara izasiga inkuru. Narega nyine aho noneho dutera intambwe twinjire muri Goma, hari ubwoba pe bumwe burenze. ngo umwana ujya iwabo nawe umutangira. Goma ubwoba buri guterwa n'aba basirikare ba FARDC umenye bashaka guhunga intambara no guhunga hakiri kare kuyikuramo, bagahitamo gukwiza ibihuha ngo M23 kongera abasirikare, ngo ishaka gufata Goma, ishaka gufata Sake, ngo ishaka gufata Butembo. Ari nabyo twatangiye tuvuga ibihuha uyu munsi rwose, banavuga ngo Butembo yafashwe kandi nta n'isasu ry'intare za Sarambwe yigeze rikandagira, menya nta n'uwarashe aganisha muri icyo cyerekezo. ubwo bwana Mushakamba ubanza imbunda irasa neza FARDC ari ibihuha. ni ibihuha nibyo bibafasha. impamvu mbivuga, uyu munsi turimo tuvugana, yego, hari amakuru mfite y'uko General Chirumwami yaba yahuje ubuyobozi bw'ingabo na polisi n'abandi bafatanya bose, batangira gutegura mu gihe AFCM 23 yaba iteye Goma, bahungisha ibyo bahungisha bate, babigenza bate, bakwitwara bate. iyo nama yabaye bwana Mushakamba. yego, iyo nama yabaye nibyo, kandi ni ngombwa ngo ibe kuko bahorana ubwoba. Ikindi M23 rega bateze umutego kubereka ko ikeneye Goma, ariko nanone ikabereka ko itayishaka, kandi nabo bayikeneye ikabareka bakayisanzuramo, ariko ikababuza ubuhumekero. Ikindi bwana Sentama, gutangaza ngo Goma, gutera ubwoba mu mujyi wa Goma no mu yindi mijyi bifite ikindi bisobanuye. Ushobora gusanga badaheruka guhembwa bari kugira ngo Tshisekedi azane amafaranga n'izindi mbunda. bwana Mushakamba rero, buriya kiriya kibazo cya Goma ni nacyo cyatumye wa mudamu minisitiri w'intebe avuga ya magambo yandi yavuze ngo ntabwo M23 yigeze itsinda FARDC. buriya ngo icyo yabivugiye ngo nuko ngo bagenda ngo bafata ibyaro, ngo batinya ngo umujyi, ngo ntabwo bahinguka mu mujyi, ngo bazaze mu mujyi ngo FARDC bereke. bambwira ko nta mujyi uruta ikirombe, ahubwo umujyi uva mu kirombe. umujyi uva mu kirombe. rero ni ukuvuga ngo umutima w'umujyi warafashwe. yego, hasigaye ibishenjegeri, hasigaye ibishangara by'umujyi cyane rwose. ngira ngo iyo Rubaya yafashwe, Soma Ikivi igafatwa, n'ibindi bice birimo amabuye y'agaciro bigafatwa, za Ngungu n'ahandi hose, n'ahandi ariho hari hatunze. Kinshasa ariho hahembaga abasirikare, ariho hahembaga abacancuro, ariho hahembaga abakina baki. nyine agomba gushaka ibyo avuga ngo yisobanure mu rwego rwo kwanga guseba, ariko ubundi nawe arabizi ko ari mu marembera. kandi noneho niba noneho bumva hatajya hafatwa kubera iki bafite ubwoba bwa Goma. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane. Niba birirwa basohora amanuza amatelegrama agaragaza ubwoba, yego, ibyo nabyo bifite icyo bisobanuye. Niba telegaramu general ashobora kuyisinyaho agaragaza ati n'aha hagiye gufatwa, bisobanuye gutabaza no gutegura, kuvuga uti turi guhunga, reka tugiye guhunga, no kubabwira ati mwitegure duhunge, dore byakomeye. Byakomeye mukizwe n'amaguru. yego. ngira ngo niba abasirikare bari gupfa, abakoloneli, abapolisi bari gupfa, bisobanuye ko abasirikare bashize, abandi basigaye barwanira inyuma. Ntabo rwose barwana bagenza umugongo. byiza cyane. ngira ngo twanakomeza, dukomeze tujye ku yindi ngingo, ngira ngo ni nayo ngingo ya gatatu.
yego. Ingingo ya gatatu iravuga iti M23 yavuze ku mbohe zifungiwe i Kinshasa zishinjwa kuba abanyamuryango bayo. Ibi bintu M23 yabivuzeho iki? Bwana Sentama, ni inkuru twagiye dutangaza rimwe kabiri, ngira ngo twayitangaje mbere y'uko Kinshasa bagaragaza, aho bagaragarije turabivuga. Rero ni na byiza ko tureba ibyo M23 yabivuzeho. Bwana Sentama, M23 yego iragaragaza ko bari abantu ari inzirakarengane. Kinshasa irimo ibagaragaza mu rwego rwo gufata abantu bakabaziza ubusa, bitwa ngo bakabashinja kwitwa nyine bakabahindura abateroriste, bakabahindura abanzi, bakabahindura abandi, nyine ni nko kubarabika, kubatwerera ibyaha. Bwana Mushakamba, yego, kubatwerera ibyaha. Ni General Major Sylvain Kenge wabitangaje, ariko Bertrand Bisimwa we yagize ati icyo ubutegetsi bwa Bwana Kisekedi bukora neza kurusha ibindi muri iki gihugu ni ukugaba ibitero ku nzirakarengane. Nta na rimwe ashidikanya ku guhindura inzirakarengane zirimo n'izimukorera abanzi ba mbere ba rubanda cyangwa ibyihebe agendeye ku bimenyetso adafitiye gihamya. Bwana Sentama, ngira ngo bariya abantu bose bakoreraga leta ya Kinshasa, kuko harimo uriya mukoloneli Françoise, yego, Colonel Françoise yakoreraga igipolisi cya Kinshasa. Uriya mushoramari kuba yakoreraga mu bice biriya bice bitandukanye byo muri ho Katanga, yakoreraga igihugu, yari afite icyo amariye igihugu. Uyu wundi witwa Pakome Lenga Ngama Wakonge, uyu nguyu yari umuyobozi w'ishami ry'ikigo gikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi Regideso muri ho Katanga. Urumva n'amashanyarazi n'amazi ni ugukwirakwiza amazi. Regideso ni Regideso, ni amazi. Amashanyarazi ni SNEL. ubwo wanditse inkuru niwe wabyitiranije. Bwana Sentama, rero urumva ko aba bantu bakoreraga Kisekedi, rero wasanga buze uburyo kibundi yabirukana, ahitamo kubahimbira ibyaha no kubatesha agaciro. Yego, ngira ngo mu manza ziheruka abitwa bankuba bagiye bemera ko bo baba muri AFC, ahubwo bakayivuga neza mu rukiko, ariko abangaba nta naho bazwi muri AFC. ntaho rwose, kandi urebye n'igihe bamaze bakorera leta ntaho ni ukubarenganya. Yego, waranavuze wanagize uti kuri wa Françoise usibye hambere muri CNDP, ariko na M23 ya mbere ntiyayibayemo. Ntayabayemo rwose. Ndamuzi uriya mudamu, ndamuzi, nzi n'abo bavukana. Ejo narabivuze n'ubu mbisubiyemo, ndamuzi rwose. Urumva umuntu utarabaye muri M23 ya mbere ntiyaba muri M23 ya kabiri. Ntabwo byakunda. Kandi anagiyemo byamenyekana, ariko ntaho yigeze ajya. No kuba yakoreraga i Goma akaba yari atarafatwa ni ikigaragaza ko barabuze icyo bamushinja. Yego, bahisemo kumushakira ibyaha uyu munsi. niko bimeze. ngira ngo Bwana Sentama abantu babisobanukirwe, wenda na bene wabo n'abandi bamenye aho abantu babo bari, bamenye ko nyine Kinshasa abantu bakomeje kuzira AFC M23. ariko se Bwana Sentama, barazira AFC M23, noneho ubu urugamba rw'inuza rwo ruzagenda rute? urugamba rw'itegeko nshinga ko rwakaze. Ruriya rwakomeye ntabwo rworoshye. Bwana Mushakamba, rwakomeye. urabona ko harimo abatabishyigikiye, abatabyumva, kuko bishobora no gucamo igihugu ibice byinshi. Yego. ubwo se wamenye iby'Igoma bindi? Imyigaragambyo iki? Igoma ya sasa rero, yego,
hagize gutya uribuka ko hari festival niba yitwa Amani yego bari bahagaritse barayihagaritse. Nabonye umuntu yandika ngo barayihagarika bakongera bakayirekura bakongera bakayihagarika. Barayihagaritse barayirekura yego bongeye kuyirekura uyu munsi yabaye, ariko abahageze muri icyo gihe muri iyo festival yabaye yo kubwira Kisekedi ko atagomba guhirahira ngo ahindure itegeko nshinga. Ubundi festival ni serukiramuco. Yego ni serukiramuco, ariko ryabaye rwose stop Kisekedi ku itegeko nshinga. Ahubwo wemeye ko iba ntibamumanika ntibamuta kuwa Kajwiga. Ni ukubitega amaso hari igihe ntibibura uwo bihitana. Uko byagenda kose ntibirabura uwo bitwara, kuko niba yari yahagaritswe bwa mbere, ubwa kabiri gafungurwa ikemerwa, yakemerwa aho kugira ibiyo guserukira umuco cyangwa kugaragaza umuco, ikaba iyo kubuza Kisekedi gukora ku itegeko nshinga. Kandi hari abatangiye gufungwa, birumvikana ko ejo tuzaba twumva inkurikizi ziraza vuba, ntabwo birengeje. ngira ngo niba nta kindi twagana ku musozo. Reka tugane ku musozo, tusubiriremo abantu ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu. Ingingo 3: pinga FARDC n'abayifasha bakomeje kuharimbukira. Koloneli wa polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaguye mu mirwano hariya mu Isake, aho yarashwe na M23. Ingingo ya 3: M23 yavuze ku mbohe zifungiwe i Kinshasa zitirirwa ko zaba ari abanyamuryango bayo. Ingingo z'ingenzi twaganiriyeho nizo. Tubashimire rero abari badukurikiye, bifuriza umugoroba mwiza, bakomeze kuryoherwa na weekend. Ariko kandi abashya ntibibagirwe gukanda kuri subscribe, haba ku Muco Wacu TV ndetse no kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Banatwandikire muri comments badushikirize ibyifuzo byabo kugira ngo bidufashe kunoza ibyo dukora. Umugoroba mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane Bwana Sentama. Umugoroba mwiza ku badukurikiye, ndetse n'ibihe byiza bitewe n'ibice muherereyemo. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha.